Bazar Korgon Joğun aylı. Jönle bastırıyor oğlum az silkpeyle. Jönle bastırıyor. Süyneken жаңа аттары. Süynekeni bilesiңер. Жақшы аттарды, көз жеткен аттарды чыгарып, элге арзан берет. Süyneke маалыматты өзүңүз бериң ака. O malumat kam attın jaşı 3 asy oldu. 3 asy. Ulagı jakşı. Videoları var bunda. Koyup ötөбүз а, далил катары. Var Xuda xalas. Ulaktarga çabılıp жүрген at. Өзүм Kaynemen aldım. Ишеничтүү колдон келген. Ооба. Жылоолору жакшы Ulagı экен. jakşı. Ulagı ham jakşı. Jantura buga жооп берем. Jakşı. Jalolobodda otlarni men shunaqangi yaxshi ko'raman. Nimaga? Otlar yoshligidan shu adir-qirlarga chiqib tushib, shunaqangi baquvvat bo'lib ketishadi, shunaqangi chidamli bo'lib ketishadi. Charchamaydi otlar. Charchamaydi. Shuning uchun ham yaxshi ko'raman otlarni. Ayniqsa qora bayirlari gap bo'lishi mumkin emas. Toğoludagı palvan eken. Palvan at. Bağıp ulağa çabal. Yüzden canı geldi de. Bu bıyıl yürden gelgen. Ооба, yüzden zakındale geldi. Жақшы. Kam Ceviçi jönle kambayın. Жечи жақшы. Zor ceviçi. Oldu oğlum kağa verme. Sekinle ne var kağa. Özün жош эле ат окшойт, а? Öte coş. Yaş falan tayına girip çıkıyor. Taka bakağa öte coş. Ana. Den sağlığı içip çeşi zor. Demişne bağış gerek de. Bağış gerek. Bağış Bağış gerek, çavuş gerek de. Bağış gerek, çavuş gerek. Ulak apar çavup görse hem olur. Şu boydan ulaka çavul жүрген. Ulak videolarını taşlap koyalım sana. Ошолорду далил катары коюп кетели. Allah kalasa. Yaşında ayttım ha Jantur 3 asy. 3 asy. Boyu kança чыгат aka? 55'ke tartı alıversin. 55'ke. Ооба. Ben büyük aytpam 55'ke tartı alıversin. Ana. Туғандар, өзүбүздүн эле местный ат экен. Кыргыз жылкысы. Boyu 1.55. 3 asy болгондо 6 жаш болуп калат. Үйүрдөн келиптир. Улакка чабып жүргөн ат. Мына. Нар жагына да, бер жагына да түшөт экен. Allah kalasa. Анда жанынан мен көрсөтөйүн атты. Beni kabastırıp durun yakında. Кашкас. Ушундай тур. Болду. Кабагы. Тугандар. Мойну, көкүрөгү. Буттары кыйын палбан экен негизи. Süyneka bunun baası kандай koyulat? Baş 270 yok hem vardı. 270 bin. Ооба. Ulak zor kan bura. Kemi var. Ооба. Kayным çağıp oynayıp жүрген at. Hemen tuğandar. Жақсы атыш. Kayıncıktan geldi. İşeniştүү at eken. Kimge gerek bolsa, ulaka sezonga at izdegендер bolsa, mına bir жаш баланы деле Ооба. palban kıla turgan at eken. Үйрөнүп калган, ha? Үйрөнүп калган улак. Жаман ататы жок буюрса. Жок, вообще Теппе ичтебейт, ha? İşte жош өтө. Ulak ya mындай болгону менен азыр арыкта тизгинде барат. Видеолорунан көрөсүң го. Жакшы. Ana. Туғандар, маалыматты бердик. Колдон келишинче жеткире бердик. Аттын ден соолугу таза экен. Болду. Базар койгонго келесиңер, мына экрандагы номерлерге байланышып, Кудай буюрса. Телефон номерди да Озек айтып. 223 менен 25 64 51. 223 менен 25 64 51. Ушул номерлерге чалып байланышасыңар. Ушундай жерде чабдар кете берет. Палбанчылык экен белди.